muhisu no mwene kirafu kiu na kirafu ta min no na riu kinyo dikiu no na riu adoge mare gawira adoge nyagi ukire nigetha ndukakira udali dona hutahutio todo jure gagire kwa jo muthe weterere arume magacoka ningirerire dread rucio ndina mucamanio rucio ni tene muthe ni ndirathie theater no na time yo ne ararega tena Anatani nyuma ndika hau tu maigia ari athuri angi megukite hau mahurwo kiriyo marejetwo ira muge mukama mahurwo kiriyo unaona naitwa Jane ni mwenye hapo na akona ofa mzuri sana ofa includes kumoyo kwa joy una hutagi no geigua ni kwa joy uviete so una jam nini tomo ndiko ke massage na ga yati gai manga igeria jaribu hey wewe unauma kwa nini? Sababu wewe huhitaji massage. Unahitaji massage. Niguo tondu mwiri wakwa no asuma wa matiga. Kimenyu ari. O massage ugai mwathani. That is my wife. Nie. Yes. Ogoitire ngai. Iya. Wewe uthio weka ndio muhiki. Okay, urara kana niki. Wewe kwani una jam mini ne massage. Ndiko jam ndio. Kule kadira rega. Wathi wejo ne muhikire. Ako massage ginya muto. Githiri ndurageciria wega muno ni urahakiri cihinyitwo. Itu wagiciria wega muno. Githiri maitho na macicio ndugubatara hwaine ni uri moyetwo mutwe. Akiri ciaku cihingurite kuigura. Hingurite breathing pulse. Breathing pulse ndugukwa na ihenya. Ne ngai. Okay, na jam nini? Kwani are you in love? We know. With me. This is a sign of somebody who is in love. Yeah. Are you jealous? Bekere kaje jokora jajagi. Yo diwajo. Yes. Na ndora kathike ro massage kurego massage ro. Ya, muteta kukutha vengo. Singu za maisha pale kwa gate. Piga kitu makjo. Shesheni hakuhe nawe.